selamat malam teman-teman. Sekarang saya sedang berada di zona seafood teman-teman. Tapi di sini lengkap teman-teman. Ada zona seafood, ada juga zona mie. Jadi mie-nya macam-macam teman-teman. Ini mantap teman-teman. Ya, daripada teman-teman penasaran, langsung saja cekidot TKP teman-teman ya. Nah ini warung zona mie teman-teman. Tuh teman-teman, Indominya banyak banget. Daripada teman-teman penasaran, langsung saja cek TKP teman-teman ya, rasakan menunya. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Sampai jumpa, see you.